بار دیگر سلام علیکم و تشکر زیاد برای وقت شما. قیمتترین چیز وقت شما بچه‌های عزیز. بیاید از اون شروع میکنیم که همه آن مشغولیتی که در دوام 24 ساعتمون میشوند ما از روی دو چنک بها داده میتوانیم همون چیز مهم است یا نیست، همون چیز تعجیلی هست یا نیست، فوری است یا نیست. و از روی همین دو چنک ما اگر که یک جدول سازیم، یک جدولی از 4 حجره از 4 خانچه عبارت، چیزایی که مهم در بالا قید کنیم، چیزایی که مهم نیستند غیر مهم هم در پایان قید کنیم، چیزایی که تعجیلی هم در دست چپ و چیزایی که تعجیلی نیستند در دست راست اگر قید کنیم، چنین یک جدول در پیش ما میشود. جدولی اداره کنی وقت. دیگر نام ها هم دارد. یک مفهومی بسیار در اینترنت پیدا کردن ممکن با نام های گوناگون. ما جدول اداره کنی وقت میگوییم. خب بیاید یک چند نمونه آوریم که همون جدول را پر کنیم. چی در نظر داریم؟ اون چیزایی که مهم و تعجیلی هستند عادتا این چیزایی هستند که حالتهای فوق‌العاده‌اند، کریزیس‌هاند، یگان چیزایی که ددلاین دارند، یگان چیزایی که هم مهمند البته و هم تعجیلی اند. مثلا اگر الف ما بیکار نکرده ایستاده باشد، این هم مهم است هم تعجیلی است، برای که هر روز او را صدها هزار نفر استفاده می‌برد. خیلی مهم است که هر چی فوری، هر چی زودتر ما او را برقرار کنیم. اگر ما پگاه امتحان دولتی داشته باشیم، البته امیدوارم یک چند روز ما آمادگی دیدیم، تیار شدیم، لیکن پگاه که او امتحان است، ددلاینش پگاه الک خیلی نزدیک، او هم تعجیلی شدگی است و هم البته خیلی مهم است. و خدای نکند یگان نفر را اگر که به بیمارخانه بردن لازم باشد، این هم خیلی مهم و خیلی تعجیلی است. همه کار یک طرف میمونیم و از پسی همین میشویم. این خانچه یکم. خانچه دوم، اون چیزایی که مهم هستند اما تعجیلی نیستند. به مانند چی؟ آن چیزهایی که دقت طلب میکنند، آن چیزهایی که فکر کردن، توجه کردن رو طلب میکنند. مثال نقشه 3 ماهه، 1 ساله، 5 ساله، استراتژی رشدی، خدمت رسانی معین بهتر کردن، تکمیل دادن، یگان هنری نو آموختن، یگان زبانی نو آموختن، یگان تکنولوژی نو از خود کردن. برای برنامه سازی داکومنتاسیون را نوشتن. فرض میکنیم کد نوشته استودیم، برنامه را نوشته استودیم، لیکن همون داکومنتاسیون را یک روز مینویسیم، همون زبانی نو یک روز از خود میکنیم، همون استراتژی را یک روز مینویسیم. عادتا این چیزا فوری نیستن. هممون خوب درک میکنیم که مهمند. ترنینگ گذراندن مهم است، اما فوری عادتا نمیبینیم. میگیم خیلی بعدتر همین کارا میکنیم، بعدتر میکنیم، عادتا با تاخیر میگذاریم. این مسئله هایی که در خانچه دو هستند مهمند اما تعجیلی نیستند. مسئله هایی که در خانچه سه هستند اینها مهم نیستند اما تعجیلی اند. عادتا چی چیزا را در این خانچه جایگیر میکنیم؟ چیزایی که دقت طلب نمیکنند، چیزایی که توجه طلب نمیکنند، لیکن فوراً کردن در کار است. مثلا یگان مکتوب استانداردی به امضا ماندن. عادتا چی است؟ عادتا در بسیاری کارخانه حالتی است که یگان راهبر یگان شعبه دپارتمنت، راهبر کارخانه باید یگان چیز امضا ماند که یگان روند پیش رود. بعد گفته میگردن رئیس یافتن در کار امضا ماند، هم راهبر یافتن در کار که امضا ماند. همین روند استانداردی شده است تا همون نفر امضا نماند و عادتا همون چیز تعجیلی است و غیره. و این هم مثال یک چیزی که در همین خانچه جای دارد. همین نمودی مشغولیت ها بگیم از بیرون از کار یک مثال داریم. اگر ناشسته ها را شستن، وقتی که خوراک میخوریم البته ناشسته پیدا میشوند، شستن آنها ما عادتا با تاخیر نمیگذاریم، یک روز، 2 روز، 1 هفته زودتر همراه شسته یک طرفه میکنیم، لیکن دقت ما را، توجه ما را همین طلب نمیکند وقتی ما این کارا میکنیم. و هستن بسیاری واخری ها، قرارها، روندهایی که اشتراک ما در آن مهم نیست، لیکن همین خیلی انانه شده است، همین خیلی ترادیسیون شده است که همین خیلی روند ساخته شده است که هم مایده چویده بوده میتواند یا که دیگر چیز میگن که لطفاً اکای فلانی اپای فلانی هر چی بر وقت فکرتون در این موضوع بیاد و خودمون یا که روند همین خیلی ساختیم تا که ما اوکی نگوییم، تا که ما خوب قبول نگوییم یا که ما زید نیستیم نگوییم، همون روند پیش نمیرود و همین موضوع برای ما غیر مهم هستند، مهم نیستند، لیکن بسیار وقت تعجیلی اند. روز مثال روزمون بسیار وقت با همین چیزها میگذرد. و البته دوستان موضوع تعجیلی دیگر این وقتی که غفور درباره آش میپرسد، یعنی مهم بودن نبودن این موضوع را ما با شما بحث کرده میتونیم، صحبت کرده میتونیم، لیکن تعجیلی بودنش با فکرم یگان کس شوپا ندارد. و البته درباره غفور شوخی کردن هم در یک جدول اداره کنی وقت همیشه جای خودش دارد. از محبت است البته با شوخی با غفور. خب دوام میتیم. و هستند
он машғулиятҳое ки дар умум на муҳим ҳастанд, на таъҷилӣ ҳастанд. хоб чахчах кардан, дар шабакаҳои иҷтимоӣ вақт гузарондан, вақт хушӣ кардан, entertainment мисоло, сериалҳоро тамошо кардан, бозиҳои мобилӣ, бозиҳои компютерӣ ё дигар намуди дар умум беҳудакорӣ кардан. ва бовариятон намеояд чӣ қадар вақти мо шуморо ҳамин чиз мегирад. яъне агар омори ҷаҳониро бубинем, аз рӯи оморе ки ман рӯзи гузашта нигоҳ кардам, ба ҳисоби миёна дар ҷаҳон дар шабакаҳои иҷтимоӣ як нафар дар як рӯз ба ҳисоби миёна аз 2 то 3 соати худро сарф мекунад. тасаввур мекунед 2-3 соат дар як рӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳисоби миёна дар ҷаҳон барои сериалҳо тамошо кардан, тв ва ғайра. аз рӯи омор, хусусан оморе ки бештар аз давлатҳои ғарб, барои ки оморгирандаҳо дар он ҷоанд, ба ҳисоби миёна дар як рӯз 2 то 3 соат одамо бо ҳамин чиз машғуланд. ё бозиҳои компютерӣ мобилӣ дар як рӯз 1.5 соат чӣ қадар вақти моро ҳамин чизҳое ки на муҳим ҳастанд, на таъҷилиянд мегиранд. хоб аҷоиб. ва ҳар коре ки мо дар давоми як рӯз мекунем, дар ҳамин ҷадвал мо ҷойгир карда метавонем. ва одатан рӯзи дароз бисёр вақт мо худамонро дар ҳамон шояд ки ҳайрон мешавем, охири рӯз аст, хеле монда шудем, хеле кор кардем. бисёри корамон аз хоначаи як хоначаи се буд, чизое ки таъҷилӣ буданд, баъзан муҳим буданд, бисёр вақт муҳим набуданд, лекин кор кардем. бегоҳ хона рафтем, гуфтем ман имрӯз хеле кор кардам. рӯзҳо мегзарад, ҳафтаҳо мегзарад, моҳҳо мегзарад, солҳо мегзарад. баъзан мегӯем чӣ як тағйироти куллӣ нест, як тағйироти назаррас нест, як сифати кор куллан иваз нашуда истодааст. барои чи як продукти нав, як хизматрасонии нав, як барномаи аҷоиботи нав барои чи пайдо нашуда истодааст? барои ки рӯзи дароз мо масъалаи хоначаи як, хоначаи се ро ҳал карда истодем, ба хоначаи ду вақти кофӣ ҷудо накарда истодаем. мушкили асосии мо дар ҳамон аст ки дӯстон, одатан мо чизе ки дар хоначаи ду ҷойгир мешавад ба таъхир мегзорем, баъдтар мекунем, ки аслан ҳамин чизҳое ҳастанд ки ҳамон сифати кори моро, тарзи кори моро, суръати кори моро барои тамоми дигар ҷоҳо беҳтар карда метавонад. вақте ки як барномаи нав аз худ мекунед, чизе ки пештар 10 соат мегирифт, дар 1 соат карда метавонед. вақте ки камтар, агар ки вақтатонро ба тартиб додани нақша 3 моҳа агар ки сарф кардед, нақшаи 6 моҳаи тиматон, дастаатон, корхона, вақте ки сарф кардед, боқӣ монда аллакай дар зеҳни шумо ҳама чи дақиқ аст ки фалон нафар бештар ин самта мебинад, фалон нафар ин самта, ва ҳамаи корҳои дигаре ки дар хоначаи як се ҷой доранд зудтар аллакай амалӣ мешаванд. вақте ки шумо тренинг мегзаронеду ба як нафари ҷавон, ҳамаи қарорҳо, критерияҳо, ҳамаи ченакҳои як қарор қабул карданро мефаҳмонед, бо он кас мешинед, ӯро ёд медиҳед ва баъдан дар қадамҳои аввал ба саволҳояш ҷавоб метиҳед, вақтро дар ҳамин хоначаи ду ҷудо мекунед, баъд ба он нафар ваколат дода метавонед ки худаш корҳоро давом диҳад. ва боз ҳам ҳамин чизро ба таъхир мегзаронем, корҳоямон ақиб мемонад. ва охирон намуна, агар ки мо мисол бозам дар барномасозӣ агар документатсиямона зудтар нависем, агар қарзои техникимона зуд бартараф кунем, агар пас чӣ ҳамон багҳо кам мешаванд, алифмоби кор накарданаш, ягон барномаи дигар кор накарданаш камтар мешавад ва ғайра ва ҳоказо. ва айнан ҳамин чиз ҳастанд ки мо smart work гуфта метавонем, ҳамон кори оқилона. ва мо шумо медонем ки вақти ба мо интихоб медиҳанд hard work ё smart work, интихоб кун мегӯянд, мо мегӯем ки бародари азиз дар ин мавзӯъ интихоб нест. мо бояд ҳам hard work кунем, ҳам smart work кунем, ҳам оқилона кор кунем, ҳам хеле меҳнат кунем ки натиҷаҳои ғайриоддӣ расида тавонем, ба натиҷаҳои ғайриоддӣ рафта тавонем. лекин айнан ҳамон мағзи smart work дар хоначаи ду аст дӯстон, чизое ки моро хеле сифатан кори моро беҳтар карда метавонаду хоначаи дигар ба кор осонтар, зудтар рафта метавонад. хоб албатта пас савол дар он аст ки барои чӣ одатан ба хоначаи ду вақт намерасад? ва биёед аз ҷавобҳои соддатар шурӯъ мекунем. албатта якум ин чизе ҳаст ки дар хоначаи 4, яъне барои чӣ вақт намерасад ва чӣ бояд кард? якум он чизое ки дар хоначаи 4 ҳастанд, ҳар чӣ ӯро бояд камтар кунем, аз байн барем. чизое ки муҳим нестанд, чизои таъҷилӣ нестанд, ҳамон намедонам ягон серияи навбатӣ, ягон филми ҳунарӣ бошад, ягон сериал бошад, ё ки ягон бозии мобилӣ ва ғайра бошад, ё вақт дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳар чӣ кам кардан дар кор, ҳар чӣ аз байн бурдан дар кор, ки вақтамон зиёдтар расад ба дигар мавзӯъҳо. чизи албатта сода, боз чуқуртар гап мезанем, лекин он чизое ки дар боз чикор кард, он чизое ки дар хоначаи се ҳастанд дӯстон, чизое ки
муҳим нестанд, аммо таъҷилиянд. Бозам ба монанди ҳамон як имзое ки як қолабӣ шудааст, стандартӣ шудааст ношторашдан ё қарорҳое ки як каси дигар бармешуд ваколат дода, чикор кардан лозим? кам кардан дар кор, автоматикунонӣ кардан дар кор, ба дигарон ваколат додан дар кор, нафарони ҷавона тайёр кардан, омода кардан дар кор, ваколат додан дар кор ки ҳамон нафарон карда тавонанд агар худашон қарора қабул кунанд, ба иштироки шумо қарора қабул кунанд. шуморо гуфта настанд ки лутфан зудтар фикратонро дар ин мавзӯъ баён кунед, барое ки ба ҳамон нафар пурра боварӣ карда тавонед. Барои ин кора кардан албатта аввал бояд вақт сарф кунед, тайёр кунед, омода кунонед ҳамон нафара. ҳамон нафар тавонад хулосаро худаш қабул кунад. Бале дар 10 ҳолат як ҳолат ҳамон нафар хато мекунад ва мегӯяд ки худам мекардам беҳтар мешуд ва ғайра. Лекин айнан ҳамон хато боз як зинаи муҳимтарин мешавад ки он нафар оянда мутахассис шавад. Барои аз ҳамон хато мемӯзад. Мисли шумо шел имрӯз мутахассис шудед, дар ҳамон як хаторо карда боз ҳамон нафар хеле як мутахассис беҳтар мешавад. Хуб, ва дар 9 ҳолати дигар бошад вақти шумо сарфа мешавад. агар мисол шумо яке аз роҳбарон бошед ва чизеро ки кам кардан мумкин, автоматикунонӣ кардан мумкин, ҳатман ҳар як раванда мо бо диққат бояд нигоҳ кунем ки дар ҳамин раванд иштироки ҳамин нафар дар кор аст ё нест. Мешавад ки ҳамин автоматикунонӣ шавад, албатта аз истифода аз технологияҳо. ва ҳатто ҳамон агар мисоли ношустаҳоро шуста нагирем, агар ҳатто ҳамон албатта автоматикунонӣ карда мешавад. ҳаст мошинаҳои зарфшӯӣ. мо дар хона бисёр таҷҳизот надорем, телевизион надорем ва ғайра, лекин ба мошинаи вақти дар душанбе бинем ба оилаам исрор карда мошинаи зарфшӯӣ ба хона гирифтем ва гарчанде оилаам аз сифати кори мошинаи зарфшӯӣ розӣ нест, лекин бошад якчанд соат аз вақти оилаам сарфа мешавад ва мо он вақта бо дигар чизҳои муҳимтар сарф карда метавонем. ҳар як чизе ки хушрӯ фикр кардан, хуб фикр кардан лозим аст ки чиро метавонем ваколат диҳем ба як нафари дигар, автоматикунонем ва кам кунем. ва ҳамин тариқ кори асосӣ, чизе ки мо ура, чизе ки сифатан ояндаро беҳтар мекунад, ин ҳастанд машғулиятҳое ки дар хоначаи 1 ва дар хоначаи 2 ҳастанд, чизои муҳим. ва албатта он чизе ки таъҷилӣ аст, уна кардан дар кор. албатта ҳар чизе ки муҳим аст таъҷилӣ аст, худамон дар ӯ мавзӯъ пайваст мешавем, ҳаракат мекунем зудтар мавзӯъро ҳал кунем. ва акнун аз ҳама нуқтаи муҳим, он чизе ки дар хоначаи 2 аст, мо бояд ба нақша гузорем, реҷа кунем. яъне савол бештари хел аст. хоб мо медонем ки чизи муҳима кардан дар кор. ман медонам ки ҳамон нақшаи 3 моҳа муҳим аст, бояд ҳамон корро кунам, лекин аз чӣ шурӯъ кунам? қадами якум чи аст? барои забони нав омӯхтанам қадами якум чи аст? барои документатсияро тайёр карданам ё тренинга гузаронданам қадами якуми ман чи аст? дар реҷа гузоштан, дар тақвими худ ҳамон соати махсус ҷудо кардан, қадами якум ҳамин аст. якчанд намуна меорам ба шумо. мисол 6 сол пеш Зуҳуршоҳ бисёр орзу мекард ки арабиро аз худ кунад. арабиро намедонист, орзу дошт арабиро ман аз худ мекунам. ва имрӯз Зуҳуршоҳ хеле зебо арабӣ гап мезанад. арабиро аз худ кард, хеле хуб аз худ кард. якум қадами ва муҳимтарин қадами Зуҳуршоҳ дар чӣ буд медонед? соату вақти дақиқ дар реҷаи Зуҳуршоҳ ҷойгир буд. ҳар рӯз баъд аз кор соати 6, аз 6 то 7 ҳамин вақте буд ки Зуҳуршоҳ ба арабӣ ҷудо кард, пурра ба ҳамон чиз бахшид ва ҳамаи дигарон огоҳ ҳастанд, оилааш огоҳ аст, дигарон огоҳ ҳастанд ва он вақт пурра бо омӯзиши ҳунари нав, забони нав, технологияи нав ва ғайра дар ҳолати Зуҳуршоҳ арабӣ ҷудо шуда буд. дар реҷаи Зуҳуршоҳ соати дақиқ пайдо шуд, баъд арабӣ пеш рафт. ё Фирдавс Мирзоев, аксарияти шумо шояд намедонед, яке аз беҳтарин боксёрҳои Тоҷикистон Фирдавс аст. ба ғайр аз чандин ҳунарҳои аҷоибе ки Фирдавс дорад, боз яке аз беҳтарин боксёри тоҷик аст Фирдавс. ва чӣ тавр Фирдавс иро аз худ кард? дар реҷаи худ вақти дақиқ гузошт. ва хоҳ ӯ зимистон аст, хоҳ ӯ тобистон, хоҳ борон аст, хоҳ офтоб, хоҳ рамазон аст, хоҳ дигар вақт, Фирдавс соати муайян бояд равад машқ кунад ва ҳамон машқа мекард. шумораи одамон кам мешуд, зиёд мешуд, лекин доиман Фирдавс ҳамон соат бо ҳамон машқ машғул буд. хоб
дар вақти муайян ин хеле барвақт дар саҳар буд, дар вақти муайян ин дертар дар бегоҳ буд, лекин ҳамеша дар реҷааш як доиман вақти муайян ҷудо шудак буд ва бо ҳамон чиз Фирдавс машғул буд. Ё худи ҳамин тренинга мегирем. Вобаста ба ҳамин тренинг ба ман аллакай 6 моҳ пес бачаҳо хоҳиш мекарданд як тренинг заронем дар ҳамин мавзӯъ, ё ин ки мешавад як наворе омода кунем дар ҳамин мавзӯъ. хуб мекунем иншоалло як вақт ҷудо мекунем, ман ба шумо бармегардам ва ғайрам. ҳолат кай васт шуд медонед бачаҳо, кай чӣ шуд ки ҳамин тренинг ҳамон дақиқае ки мо ин тренинга дар санаи муайян соати муайян гузоштем. гуфтем 28 декабр соати 4 бо вақти душанбе ҳамин тренинга мегзаронем. ан ҳамон лаҳза аллакай ман дар тарафи худ гуфтам хуб ба тренинг омодагӣ дан кор. соати 4 бо вақти Тоҷикистон рӯзи 28 тренинг мешавад. якум қадам ба реҷа гузоштан, ба нақшаи худ ҳамроҳ ҷойгир кардан. ин якум қадам. ва агар савол бошад ки читар он чизҳое ки он машғулиятҳое ки дар ҳуҷраи хоначаи ду ҳастанд, чизое ки муҳиманд, не ки таъҷилӣ нестанд, чӣ хеле онро ба нақша гирем, чӣ хеле ба реҷа гирем. хуб як дусе чиза гуфта мегзарем. якум албатта бояд реҷа дошта бошем. умедворам ҳар яки мо реҷаи рӯз дорем. умедворам як тақвим дорем, дар доми ҳафта чӣ кор мекунем, ҳамаш қайд шудагӣ аст. умедворам ки реҷа дорем ки дар уҷа ҳадафҳои худ, ҳадафҳои як рӯза, ҳадафҳои як ҳафтаина, ҳадафҳои як моҳа, ҳадафҳои 3 моҳа, ҳадафҳои 1 сола, ҳадафҳои 5 сола, шояд ҳадафҳои 10 соламона дарҷ кардагӣ ҳастем. аз ҳадафҳои 10 сола то чизои хурдтарине ки имрӯз фарз мекунем ягон кас ба шумо менависад дар ҳамин мавзӯъ чӣ фикр мекунед. ягон чизе ки фикр мекунем аз ҳуҷраи аз хоначаи 3, чизое ки муҳим нестанд, не ки фавриан мисол то охири рӯз ҷавоб додан накор. ҳатто ҳамуна ман дар тарафи худ ман чӣ кор мекунам? ман мегам ба шумо бармегардам, ташаккур, дар реҷаам қайд мекунам ки то охири рӯз ба ҳамин нафар баргаштан накор. лекин дар реҷа ки қайд кардам, лекин фаромӯш намекунам ки баргаштан накор, лекин дар аввал ҳаракат кардан кӯшиш мекунам ки ҳамон чизое ки муҳим ҳастанду таъҷилӣ нестанду ман барои ҳамин рӯз ба нақша гирифта будам, ҳамуноро аввал кунам. банда дар тарафи худ ду чиз истифода мебарам имрӯз. якум ин як тақвиме ки дар он тамоми вохириҳо бо вақту соаташ қайд мешавад. мисол рангҳои гуногун мондагӣ ҳастам, сабз он чизое ки доимӣ аст, кабуд вохириҳое ки мисол ногаҳонӣ не, мисол пешакӣ ба нақша гирифта шудаанд аз тарафи чизи доимӣ набуда кабуд ҳастанд ва ғайра ва ҳоказо. зар чизое ки ман метавонам соаташ кам беш пасттару поёнтару болотар кунам. ва ин мисол аз якчанд ҳафта пеш реҷаи рӯзи ман тақрибан дар ҳамон календари ман, дар тақвими ман чӣ намуд менамояд, ҳамон аст. ва дуввум, ман бозам банда аз таҷрибаи худ агар гӯям, ман як барномаи соддатариneро истифода мебарам ки барои дарҷ кардани матн осон бошад, содда бошад. пештар Evernote истифода мебурдам, имрӯз Notion истифода мебарам. бигзор дар компютерам кор кунад, дар телефонам ҳам кор кунад. дар ҷое ки ман ягон савол дар сарам пайдо шуд, зуд дар омада дар ҳамонҷо қайд кунам ва дар дигар ҷоам дида тавонам ура. тамом ҳамин қадар лозим асту. ва дар ҳамин реҷа ман ҳаракат мекунам ки он чизое ки муҳим ҳастанд ва ин чиз аз рости аз чанд сол пеш аст. ин 2 марти соли 2020 аст ба фикрам. дар ин ҷо чизое ки дида истодед санаҳо ва ғайра. ва вохириҳоро ман он вақт дар реҷаам қайд мекардам, ҳозир ҳамаш дар календар қайд мешаванд, дар тақвим. дар ин ҷо бошад танҳо он чизое ки якум дар ин ҷо ҳамчун work қайд кардагиам, чизое ки муҳим ҳастанд аммо таъҷилӣ нестанд. мисол ҳамон презентатсияро барои маблағгузорон, барои инвесторон тартиб додан, ё ки модели скоринге ки файлест ки Ориф омода карда буданд ҳамвақт муҳим аст ҳамро баррасӣ кардан. ҳамон чизое ки муҳиманд аммо фаврӣ нестанд қайд мешаванд. ҳамин рӯз 2 март ман бояд ин корро анҷом диҳам. баъдтар дар поён фоллоуап пайгирӣ кардан ва пайгирӣ кардан аллакай баргаштан ба якчанд нафаре ки бо мавзӯи муайян ба ман тамос гирифта буданд ва ба онҳо то охири рӯз бояд баргардам. пагоҳ чӣ кор мекунам, пагоҳи дигар чӣ кор мекунам, ҳафтаи дигар чӣ кор мекунам, дар оянда моҳҳои рӯзҳои оянда чӣ коро ба нақша гирифтан ҳаракат мекунам ки дарҷ кунам. ва ҳамин чиз ба ман хеле кӯмак мекунад барое ки бисёр чизои хурдам бошад, калонам бошад, фаромӯш кардан мумкин, ҳаракат мекунам ба хотираи худ ба умед нашаваму бештар дарҷ кунам ки фаромӯш нашавад. ва он барномае ки бозам бевосита худам истифода кардам ва метавонам тавсия диҳам барои вохириҳо, ягон барномаи оддӣ ба монанди Google Calendar ё бисёр дигар календарҳо ҳам ҳастанд. Calendly барои зуд хулоса кардан ки мисол
کدام وقت برای چند نفر قلای هست طریق کالندلی کردم ممکن برای بنقشه‌گیریش خیلی قید کردم امروز نوشون استفاده میبرم البته هزارها برنامه هست با فکرم که ساده ترینش هم استفاده بریم کافی است جو یگان چیزی خیلی خیلی مشکل مرکب لازم نیست دوم چیزی که دوستان برای اجرا کردنی آن چیزهایی که در خانه دو هستند آن چیزهایی که مهمند اما عادتا ما اونا به تأخیر میگذاریم دوم چیز البته سحر بر وقتتر از خواب خستن ساعتهای بر وقت سحر چقدر برکت دارد عجیب است در سحر وقتی که حالا بسیاری خوابند شماره زنگ های تلفنی شاید یگان دیگر چیزها خیلی 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 کمتر است همه چیز دقت شما توجه شما به یک موضوع میتواند پررد بخشیده شود و در همون ساعت چیزی که یک ساعت دو ساعتی که همون وقت کار میکنید بعضا در حالت خیلی بنده نگاه میکردم میگفتم اون چیزی که من در دو ساعت سحر کردم بعضا یک روز در روز مرا همین چیز میگرفت و همون دو ساعت به همون کار وقتی که کرده شده باقی مانده روز چقدر خود آزاد است میکنید برای که میدونید که کاری مهمترین همون روز الک انجام دادید چقدر برکتی زیاد دارد ساعت های بر وقت سحر و چقدر نفر رو میشناسم که ساعت 3:30 سحر میخیزند کارهای مهمترین خودشون از سحر انجام میدن چقدر نفر رو میشناسم که با بامداد نه با تهجد روزی خودش شروع میکنن چقدر کارهای عجیبی میکنن ما در ماچای دو درباره بسیار چیزای دیگری مهم حالا گپ نزدیم لیکن چیزای مهم اما چیزایی که بسیار وقت فوری نیستن سحر کردن آن برکتی خاصه دارد و بیهوده برای که پیغمبرمون درود و سلام خداوند بر او باد دعا کردن که خداوند به امت من در ساعتهای اولی روز برکت عطا بفرما و همین چیز احساس می شود و این هم یک چیز نیست که گویم چیزی نو باشد اکثریت ما میدونیم که همین سحر بر وقت هستن مهم است لیکن سوالی که بسیار وقت میپرسیم خیلی کنم که همین چیز عادت شود یک روز دو روز سه روز خودم مجبور میکنم بعد باز با همون رژه پیشترم برمیگردم چیکار کنم که سحر بر وقت از خواب خستم برای من مقرری شود عادت کنم دائمی شود جوابی مشکل ندارد جوابش در اصل خیلی ساده است دو چیز یکم بر وقت خواب رفتن خیلی ساده لیکن مهمترین همین است برای که بدن ما با معاینه سری ما با ما با سلامتی ما مهم است که در یک شبانه روز از 7 تا 8 ساعت به حساب میانه خواب رویم و برای آن که ساعت 4 سحر از خواب بیدار شویم باید تقریبا از 8 تا 9 دیر 9 باید الکی خواب رویم بر وقتتر خوراکی بیگانی را خوردن او را هضم کردن ساعتهای 8 9 بر وقتتر خواب رفتن و افسوس که عادتا عیناً همون چیزایی که نه مهمند نه فوریند نه صفت زندگیمون رو بهتر میکنن همون چیزایی که در خانه‌چه 4 شبکه‌های اجتماعی سریال ها بازی‌های کامپیوتری و غیره همون چیزا هستن که باز ما را تا ساعت 11 12 شب بعضن نگاه می‌دارند و همون ارادهمون بگیم که ضعیف میکنند و ما بر وقت خانه میرویم و بعداً البته پگاه وقتی از خواب میخیزیم باز از خواب سر شدگی نیستیم روزمون باز خوب نمیگذرد برای همین خیلی ساده دوستان در دست خود شما است بر وقت از خواب خستن شما باور کنید بعد از یک چند هفته از هم از زیاد بعد از 40 روز بسیار یک رقم عجیب است 40 نشینی بعد از 40 سالگی رقم 40 بسیار یک رقم عجیب است برای اکثریت عادت ها مستحکم شدنشان 40 روز عادتا کافی است اما برای بر وقت از خواب خستن شاید حتی از این کمتر هم وقت کافی است و خودتون اگر که یک جدیتر در این موضوع توجه کنید بر وقت خواب رفتن رو به خود عادت کنید بعد از 2-3 هفته به زنگی ساعت به زنگی تلفن به همون بودلنیک شما از خواب بیدار میشوید از خواب سیر شده بیدار میشوید حیران میشوید که 5 دقیقه پس باید تلفن شما زنگ میزد شما رو از خواب بیدار میکرد لیکن الکی بیوریتم شما خودش الکی جابجا میشود عادت میکند و یگانه چیزی که از شما طلب میشود این بر وقت خواب رفتن است خیلی گفتم لیکن همین قدر است واقعا از این
بسیار مرکب کردن در کار نیست. و دویم چیزی نسبتا آسانتر این رژه دائمی داشتن، یعنی که این خیلی نه که 6 روز ساعتای 4 خستید یا 5 خستید و روزی یکشنبه گفتید که خیر ما همین روز اکنون باید روز یکشنبه است که از خواب سر میکنم ساعتای 10 11 خستید، باز هم بدن به ریتم این خیلی کار نمیکند. همون رژه باید دائمی باشد. بله از یک فصل به دیگر فصل کمی بروقتر و دیرتر کردن ممکن، لیکن این کارا آهسته 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 کردن در کارو یک مثلا 6 روز یک خیل یک روز دیگر خیل کار نمیکند. همین قدر بر وقت از خواب خستن همین قدر است دوستان. و سوم چیزی که به ما کمک میکند که آن مسئله هایی که در خانچه دو جای دارند از خود کردن معلومات های نو، دانش، هنرهای نو کمک کند، این همان لحظه های آزادی خود بهتر استفاده بردن. ما بسیار وقت مد نظر میکنیم، لیکن همون دقیقه هایی که آزاد داریم در دوام روز در ناخنک خالی، دقیقه هایی که شاید ما خوراک آماده کرده ایستادیم، پخته ایستادیم، دقیقه هایی که شاید ما در راه هستیم، به کار رفته ایستادیم، در نقلیات و برگشته ایستادیم، کار در عمل خیلی دقیقه مهمه. مثال میاریم به حساب میانه اگر شما در 30 دقیقه تا کار روید از در به در و با 30 دقیقه برگردید 1 ساعت در یک روز، و اگر همین 1 ساعت رو ما باز هم با همون شبکه‌های اجتماعی با همون دیگر چیزا صرف نکنیم، اگر خب خیلی گنده کردم بد کردم چیزا شبکه‌های اجتماعی خیر لیکن اگر که ما همین دقیقه را اگر قدر کنیم، کتاب خوانیم یا کتاب گوش کنیم، در حالت من خواندن مشکل تر بسیار وقت چشم باید با راه بند باشد، چشم بسیار وقت بند است، دستانتون هم بند است، یک چیز داره که در دستتون است، یعنی بسیار وقت مشکل تر است که کتاب در دست باشد. لیکن من درک کردم که برای من گوش کردن کتاب در اصل یعنی یک به مانند قریب که به مانند خواندن است. و اگر که همون ساعت ها را جمع کنیم 1 ساعتی در یک روز، در یک ماه آزادانه ما یک کتاب را تمام کرده میتونیم که 1000 صفحه باشد. بازم به حساب میانه میاریم، از سرعت خواندن، سرعت گوش کردن، از خودی فرمت کتاب بسیار چیز وابستگی دارد، لیکن به حساب باز هم میانه کتابی که 1000 صفحه است 20 ساعت طلب میکند که او را خوانده یا گوش کرده برایم. خب و همون اکثریت کتاب‌ها 200 300 صفحه هم در یک ماه 2-3 کتاب آزادانه خوانده گوش کردن امکان پذیر است اگر ما همون دقیقه ها را به غنیمت شماریم و استفاده بریم. از مثال بنده باز چیزایی که خودم توصیه دادم میتونم کتابی برای کتاب گوش کردن Audible و Everand، در آن Everand پیشتر اسکریپت نام داشت، Everand برای کتاب ها برنامه خوب هستند و پادکست ها البته از بسیار جا دسترس کردن ممکن. پادکست ها را بسیار انتخاب کردن در کار که پادکست های وای باشند، برنامه های خوب یک چیز آموزانند. پادکست های گوناگون خیلی زیاد هستند، کتاب ها هم البته خیلی گوناگون زیاد است. توصیه پرسید از دیگران، پرسید که کدام پادکست گوش کنم، کدام کتاب خوانم، و البته آدمون به شما توصیه دادن میتونن. من هم یک چند توصیه در آخر همین صحبتمون دارم. و باز یک چیزی مهم که قید نکردم در اسلایدهای پیشتر، این همان است که برای عائله خود وقتی مخصوص در رژه خود داشتن. شاید یگان نفر بگید که چه خیلی در رژه خود همینم نقشه کنیم، همینم در پلان مونیم. من تام نمیدونم ساعتهای فلان مثلا با پدرم بودن یا که با جواب من همین است که بله، حتی همین هم باید در رژه باشد، برای که ما عادتا فکر میکنیم که همون مثلا خانه که رفتم من با عائله هم هستم. نه، عادتا صفت آن وقت مهمتر است نه آنی که شماره آن وقت. بسیار وقت ما با عائله همون هستیم اما پریشان حال هستیم، در فکرهایمان در دیگر چیز است، در هر یک نفر شاید در تلفن موبیلی خودش است و غیره و هکذا. لیکن یک وقت و ساعت معین اجرا کردن در کار که همه باقی مانده مسئله ها را برطرف کرده می شود، دقت و توجه پوره به عائله خود باشد. مثال در حالتی بازم بنده ما روزای یکشنبه روزی عائلوی داریم و من حرکت میکنم دیگر چیزها را یک دیگر مشغولیت ها را جدا گذارم، اما دقت و توجه پوره به عائله هم کنم. و وقتی در تاجیکستان بودم روز و ساعت معینی بود که من پدر و مادر رو خبرگیری میرفتم، هر هفته وقت و ساعت معین داشت، آنها هم آماده بودن، من هم میدونستم، از روی همون هم من دیگر باقی مانده نقشم از روی همون تحریزی میکردم و در آن البته یک کیفیت خاصه بود، انتظاری همون روز
лаззати ҳамон соат як кайфияти хоса дошт, лаззати хоса дошт. Ва имрӯз ки ман дуртарак ҳастам, бо якдигар барои хуб вақт гузарондан хулоса кардем ки бо падарам як китобе ки ба падарам ба ман шавқовар аст, рӯзи якшанбе 2 соати саҳар якҷоя китоба мехонем ва мубодилаи афкор дар гирди ҳамон китоб мекунем ва ҳамон 2 соат ҳам сифатан хеле барое ки чӣ қадар аз падарам имконияти омӯхтан пайдо мекунам вақте ки мо аллакай дар бораи як мавзӯъ муайян суҳбат карда истем. Як китоб аст ва дар баъзе ҷо мисол розӣ ҳастем нестем ва ғайра метавонем суҳбат кунем. Ва рӯзи шанбе соати муайяне аст ки бо модарам, хоҳарам, додарам дар як китоби дигаре ки ба мо шавқовар аст, он китоба якҷоя як соат занги доимии ҳафтаӣ надорем ки якҷоя мегзаронем, суҳбат мекунем дар гирди ҳамон китоб. ҳамин қадар мехостам асосан ба шумо расонам дӯстони азиз. ва якчанд китобро тавсия медиҳам. Албатта дар бораи идоракунии вақт соатҳо гап задан мумкин аст, лекин вақти шумо хеле ғанимат аст. Ман бигзор якчанд китоб ба шумо тавсия кунам ва дар он китобҳо боз зиёдтар метавонед маълумот пайдо кунед. Як саволе ки бисёр нафарҳо шояд муҳим аст, ин чӣ хел кунем ки аз ҳамон одатҳои хоначаи чор даст кашем? Чӣ хел кунем ки ҳамон одатҳо, барои ки одата иваз кардан хеле муҳим аст. Одатҳои мисол мегӯем ки одатҳои бада аз байн бурдан барои бисёро хеле мушкил аст. Лекин ҳамаи ҳамон чизоро кардан мумкин, иродара қавитар кардан мумкин, одатҳоро иваз кардан мумкин. Дар бораи одатҳо яке аз беҳтарин китобҳое ки то имрӯз хондам ҳамин китоб аст, The Power of Habit. Ва тавсия медиҳам, агар дар масъалаи одатҳо бештар метавонед дар он ҷо маълумот пайдо кунед. баъзе дигар ҳолате ҳаст ки нафарон гуфта метавонанд ки хуб ман барои машғулияти хоначаи ду вақт ҷудо кардам. фарз мекунам ман вақт ҷудо кардам ки нақшаи беҳтар кардани хидматрасонимонро таҳризӣ кунам. шинам 2 соат, ман рӯзи шанбе соати 10 фақат ҳамин кади банд мешавам. шанбе соати 10 шуд, сар кардам ҳамин корро, лекин 2 соат гузашт, ман ҳайронам, ҳамин 2 соат бо чӣ сарф кардам? хуб бояд ки ман ҳамин нақшаро мекардам, лекин ҳатто як саҳифа нанавиштам. баъзан ягон чӣ мара халал расонд, баъзан мегӯянд калимаи аз procrastination. хуб мо ҳамон таваҷҷӯҳамонро наметавонем пурра ба як чиз зоҳир кунем. агар ки бештар дар мавзӯи оне ки чӣ тавр бо таваҷҷӯҳ диққати худамона сарҷамъ кардан маълумот пайдо кунед, агар дар ҳамин китобҳо хонда метавонед. ва дигар савол шуданаш мумкин ки хуб ман нақша кардам, нақшаи семоа тартиб додам, нақшаи зебо аст, чоп кардам, дар деволам ҳатто кашолаш кардам, 3 моҳ гузашт, амал нест, пешравӣ нест. чӣ хел шуд? ман ҳама нақшаро навистам ку барои чӣ ҷобаҷӯ нашуд ҳамаи корҳо? ҷавоб ба ин саволро бошад дар ин китобҳо дӯстони азиз пайдо карда метавонед. чӣ хел кунем ки нақшаҳомона пайгирӣ кунем, қадамҳояшонро дуруст ба тартиб гузорем ва ҳамон нақшаҳои мо амалӣ шаванд. бо ҳамин дӯстони азизу меҳрубонам ташаккури зиёд барои вақти шумо. раҳмат ки дариғ надоштед. умедворам ба шумо фоидаовар буд. ташаккури зиёд.